kita buat ragi dulu ini. Malam tahun baruan. Dia kan Arab lah. Ada si pecik no. Ya. Anu nantok piat regi non ini nak. Nah, iya. Nak kenen ka ato non non. Kode kan non. Nah iya no. Hampir regi aja resep dari pindah profesi kan. Baik lamun dek mai je engkah mina. Masih ngesep deh kan anda. Aduh, sekudikan. Pikiran aja. Iya. Apa ya? YouTube. Mana ada penonton tuh lagu ya? Beri penonton Stumbling. Nah, Oke guys, kita buat ragi dulu. Sana ya cek gua. no kan? Ada. Banyak kan? Sedikit. Ini karena bisa dong. Nih ada nih, mat itu. Ada. Dia tidak bisa. Nih, hampir ragi anu nih rujak. Tumbling boyet nih. Siwak boyet dah. Oke guys, nih malam tahun baru nih. Guys. Le ilah. Pedih dah dia ni. Yang ampun. Ceri. Nah, Betul, pedih. Pandra sapi. Rasa manuk mirip mami. Lain rasanya cek gua. Lain selera. Cokin dong. Cokrolon. Betul, cok ini cek lu. No kan itu no lek mainan no entah. Ini penuh cok. sini sikit. Terus sih. Betul, terus sih nak. Gak ada dan model. Ini abang kali tak punya anak. Ih, belakang jangan santan. Ini ada mana? Tabe. Kan Belum ini no. Dia sirip dah mana? Oke guys. Nah, itu 24 boyet cek guna. Siap ala cikgu. Siap. Bulas kecil tak dong. Nah, tutor buat ragi deh. Nih, tukang suling puma nih. Lagu pindah profesi nih. Jadi tukang piak samben. Siap juga nih lap nih. Lapi ni rasa kat tadi. Harus kedingin dong. Dah. Usaha. Tutor itu tutor sahabat. Terus lebih yakin aja gue. Nih, tutor buat ragi ya. Baru biar ragi. Awas benar. Rasa. Ya. Amun makan dia angkat. Ini. Dek mai angkat. Dek, Apa nih? ngecok. Nih. Bakat sih dia. Ada kabinar lagi, bro. Dek nyerang rasa. Betul, cok. Dek mai je. Betul, cok. Nyerang anu doang. Dek. Tutor buat ragi nih. Nyobaan uringnya kayak selalu. Amun dek mai je angkat. Sinawin. Dota dengan aja. Cuma itu tes. Mana ya? Yang tes itu. Nih, Mun, sila. Boleh lo bodoh. Wah. Dek, dia ulah. Coba nih. Mana kan? Wah, bersih banget. Bersih. Men.
lah 26 boy. Lah aku YouTube. Iya, dan Inilah muda ya ada lagi ala akan suling puma nih kan suling puma nih sebenarnya nih aku pindah profesi kan tukang piak regi ya kan tukang piak regi jelut manuk injek. Benda loh bau me barat tebenet me do Apa latih Yusuf? coba teh dicelupin Ini kita akan kita lihat regi yang telah dibuat oleh Cikgu Maman. Kan mana nya? Sane man kurang anu cocok nah jago nih Cikgu. Wah. Isa Sukriyadi le embet tau entie. Nih le anu Boleh. oleh apa rancak gue nih balik deh embuk nih wah dua nih Kang Suling Puma nih pindah profesi menjadi tukang piak samban mana ada kelebur dia meh lebur. Oh, lebur di sini. yang lebur Belum sekalian mana ini. Cek dong desa bawah. oke kita rembuk minyak guys Lu cek di meta. Hah? Kaya nih naik gas. Ampun loh. Wah, kencang nih kencang tukang piak gini nih kelentang non cek gunde kalau kelentang kalau kelentang batur apa malam mingguan itu ndak batur ya malam tunu nah Gimana? Hang nong karo nah. Nah, karo nah. Masih ya karo cek gue di mana bor. Meh, iya. super nih. Hidupnya. Hidupnya dulu. Wah, enak. Nah, dulu. Udah iya. Nih, kehebatan Kang Suling Puma buka. Deh, dencer. Lesehan, saya mah. Ya, Lesehan. buka lesehan. Nah, buka lesehan. TikTok channel langsung jalan nih. Buat tes. Ini lesehan. Gua masih nih. Dari mana anu nih? Oke. Masih gue. Nah, gua ke di situ pernah. Kan masih kan. Boleh diadu ah. Super gua nih. Nih. Nih, coba rasa. Nanti marah nani. Reason dek sia kan. Kita coba guys, ragina ini guys.
Biasa sih ya. Wah, super panas. Hah? Panas, main ya. Hah? Main. Haram. Rasa nane. Dapat jelut. Coba tes sama Cik Uwan. Nih, jelut coba tes. Ende. Biasa sih ya kenapa? Nggih, reuseun. Panas. Mah. Coba awas deh. Nih coba tes tes. Nih tes. Sedek nyangkut agak. Super nane, rem. Main super piano. Main cek tedun tang. No. Ini. Betul rasa. Phải ăn kệ giờ cơ. Kayak nih. Rasaan nih. Rasaan. Alam. Non, maksudnya tes selalu dulu. Alam mai gati. Doang. No, wah. Tes bintang talo. Super.